census hojik census government of India na census tawba se khoi praja na census tawba yaroi haina census thing ji ai bana te ba khoi concern ji kari no census gi mamang da akhoi gi lamdam sida leiriba akhoi gi kano do akhoi gi illegal and the influx of migrants sing se masi hana detect to hok se habane na tab taraga di makha tarakda tung tarakda akhoi gi manipur khunai sida achoba demographic oiba akhoi keno ma imbalance sama leirani aduna bana morega hanadagi state sida leiriba terminal situation se masi amo yana complicated oiba situation myam ma lakpa yai aduga state sigi asengba resident population sing se masi ge space man khiba yai ma influx of migrants sing se state se dominate to khiba yai habigi adumba original inhabitants sing sigi apprehension ne ba na khoi di NRC oiro natraga NRC dagi henna akhoi matik saba akhoi illegal migrants sing se detect toba yaba adugi system mama akhoi state sigi miyam na pamni haibane ba asembate aduga state sida leriba akhoi tongan ba district sing da aduga porous border oibani na sigi manung sira oiriba situation sing jamna phajana masigi net and clean akhoi asengba original city kano do inhabitants sing do hanang tang detect tawtri phawbadi karigoba makhal gi census khangde ama khangde hayeng tungda record oina lehoba yaba du record sing do pairaga advantage oina sinar pa yaba dumba migrant sing na madu moigi benefit oina advantage oina mokoi tungi documents oina moigi keno oina legitimate document oina moina kona sinar pa yaba that kind of tools that kind of moigi keno sing do adu government of India na madu eval to na bagi khongthang sing di akhoi original inhabitants sing sini yabang na moi haibagi wafam ne ba sige matang da state government ne central government ne akhoi ge miyam ge mihut sing sine sige ahum sige oiba yamna clear oiba understanding ama change ba understanding do akhoi miyam ge mihut chi yaudra state government ka central government ka phamin abdu da clear tawraga pubira asu dum yare ko akhoi gi di akhoi hojik pamipse pochi fulfill tawraga dim yare ba ko are karigumba makhoi gi level da clear tawbuda akhoi gi khudong chada ba makhoi da darkar makhoi akhoi gi miyam gi mihut sing chi yauna CSO leader sing chi yauna unaraga maduda moibu hena pressure na traga convincing tawbu kanoda level to da hena kanaba oigani hai taraga di miyam gi mihut sing chi yawan biraga community में हमसे के leader सिंह शिशु की concern शिशु यौहन बीरगा को फजना central government से मसी state government ना आनी सी की breeze वाला करी है तारे मसी उनतन फजना वारोई शिलम नियम चुम न को मखाता ना मैं हमसे नाना दनबा पेना दबसी लेना दनबा सी वारोई शिलम पूरक पा मथोक्ताई मधु की वारोई शिंदो पूरक पा है बसे state government की duty ने अब को सिगे ड्यूटी सी स्टेट गवर्नमेंट ngasi nongma nini sige manungda masi kamaina ek oina onthork pa haibado akhoi yengkheba tari ngasi ma hayengmak chatkani haiba mele sing chatkani haiba governor satchiba aregi ex chief minister su magi personal capacity da chatna leriba concern sine na mai su toruba kholo yam appreciate tawningai wai sigi wafam sidi aduga cabinet ki bari leina ba wafam tumadi manju haidre akhoi ju bhap na sagal pangang nang na leire adumati hoi yoram ba suya yoram da ba suya ko mana hairam ba du phawgi level tu adu da su khoi appreciate tawningai oi adu state government na sai Michael na takpi ba chumi original inhabitants sing fajana masak khangtuaga state sida ain kaina sangsalakpa aduma mitop sing kana kana no habse pase fajana khangdok na nabaga mari leina ba thabak sing si masige clear oiba picture ma protri phawbudi pangthokani haina tawriba census se masi miyam gi thamoida akhoi asokpada kari hatare shoga leiba mafam da thum taisan ba morok taisan budo adumain thokada ba khongthang moi banina madu lephan biu haiba kholausi somewhat madu gi effective oiba kari gomba khara leiba gi oiram basu yaina khali that 17 dagi hogada ba akhoi gi kano se portal se masi Michael hangba yadri khotri ga hairisi sigi lekhaya ma tanadri phawdi si hangdok da pandora box hangdok pa oina ta gi drana hangdok pa yada bo oiram basu yai ko adumai ga oiram basu ba phayena adu baba adu step up nendi adum lojage sumai thamjage oja hujik lei riba situation che yam charang na polam khak lei re state sida hujik
NRC gi ni hujik yam kan hujik phong phong sari sina koi hujik si ban ga tawna sa thok sin dem apan ba dugumba prajam punamak ta khoi akai ba pi rakanda tawda ba ya ta ba khoi manga tari ba si da mayam ama to ne tholaktana khoi gi ban ji sagatana sarkar de gi firep ama tawna ba in tawre duga hayeng si sarkar gi mihuching satla kana Delhi da khoi gi unaruni haiba gi taksin ba port of form de thami duga loina na cabinet expansion gi form sine duga chief minister na ada chatlu biste mayam na speculation ama khakti khoi gi sagalaga leibin hai tare si gi maramda kano tawgadra ka haina adugi potum ni chief minister gi chapchana kangthok pudi leite hai tare duna pot sidaida apun bagi oin hai tare za karmani yeng bi fibam se kamain tham bininge Shobla hojik akhoi gi ngasi gi topic akhoi gi cabinet expansion and NPN meets Amit Shah siga iroina bada hojik Manipur gi oina phong phong chari ba burning issue sing hai badare aduga maroina Satarage dong. Hobiroja. Hojik khoi ngasi topic hai batare khoi cabinet expansion and the N Biren meets Amit Shah si matang ni siga iroina bada hojik anchor na khoi thambi khriba wafam sing si hojik ki burning issue sing si matang ni the burning issue sing si matang da khwai de henna maru oiba mayamna speculation hai tare mayamna karamba oigadori no haina khanba singi manungta cabinet expansion gi wafam sima aduga ani subada NRC gi issue ki matang ama aduga ahum subada ate undisclosed oiba ate agenda koi leram gadra haiba aduna singba ate su lairi adu maru oibada khoi gi hausi ki cabinet expansion gi matang sima Howjiki September gi date ani dagi date 2 dagi akhoi Manipur gi state assembly phamba gi wafam su leire do siphaw gi mamangda akhoi cabinet chi expansion tawgadra haiba gi speculation amadi miyam da musigi kano madi akhoi gi kari hai tare sum akhoi gi thajanaba aduga togan ba source dagi adu khannarak pai ai haibana chingba wa so dum tanaba khonaba sigi wafam am lei chapchaba adugini haiba wafam di akhoi amata phongdokpa leite even kenogi ate leriba political leader singi maikai dagi su natraga state ki BJP ki office sai tare magi official spokesperson natraga na ani kano ama daita leiba khoi gi pham paiba mioi sing dagi hairakpa kholakpa wafam budi thorakpa ta de adubu mayamna launa bada cabinet expansion ji poche khwai dagi maru aiba priority da akhoi home minister ka akhoi Shri N Biren Singh ga phamin nakhiba sigi agenda simasi oigadra haiba sigi speculation amadi lei yes ado sigi pochi makti akhoi Shri N Biren Singh akhoi former chief minister sina mana Amit Shah unarwa matungda phongdokpa wafam da su thedokpa si wafam di haidaba mali aduga mana chatpa kanda chatting ai unadringai mamangda airport ta paumi singna mangonda hangbada su mayamna dum haina ki khara dum smiling budi oi koi former chief minister se dubu du wafam na singba cabinet expansion nga mari lena ba kaido ba wafam ye chatpani khotpani haiboti haiti the cabinet expansion si state sigi oina di khwai de henna maru oiba howjik lairiba government se masi nakalam rom de yeng ka dia khoi council of minister se an quorum ne ba ko quorum phada ba akhoi keno ma ne ba council of minister ne ba leiri se magi leifam thokpa masing do madu leitaba aduga leiriba masing sina su quorum di oiti aduga masi legal expert sing na budi hena khange ado legal gi oibada akhoi gi kari kano leibano khotpano masi aina sum khanbadadi quorum phada cabinet amadi oena khalleba ko ado leiriba department mayam che masi mai magi hojik election sisu election is also knocking at the door ne ba ko aduna sigi matek sresida moigi lan sething phanguraba
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯁꯥꯡꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯍꯟꯖꯟꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯔꯤꯀꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯗꯅꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ BJPꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯅ ꯑꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯟꯗꯤꯁꯀ꯭ꯂꯣꯖꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ BJP ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯟꯗꯣꯔꯥꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕꯕꯨ 5-10ꯗ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯗ ꯍꯥꯞꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯞꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯊꯥ 6-7 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯟꯗꯨ ꯁꯨꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯎꯅꯗ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯐꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯋꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯍꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯟꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯤꯁꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯖꯒꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ BJPꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯨ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯅ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ क्राइसिस हौजिक्ति कैबिनेट मंत्री से सूना हापचंद्रिमनिना लोइनमक्से मा फंगनब आइसु मंत्री फंगबा याय हाइबगी आसादि लोइन लेनरमगद्रा सुम खल्लेबको अदो असेंबा कैबिनेट मंत्री दो सूना लाउथोखरा कांददि मागी मागी आसा लेत्रे हाबसे खांगकपा मतमदा आसा लेहौद्रबा कांगु सिंगसिना अनौबा मु political development ama BJP manungsida lakadra madu crisis ama rakadra haiba speculation su leitaba nate ada yengsi BJP gita akoi namumkin haiba su leite mumkin haiba su leite atumena okay za akoi yengba tai so far akoi mayamna hujise adum speculation haidare aduga akoi political activities su dum intensify orak pandana chief minister hanagi former chief minister birena
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯎꯅꯔꯨꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯁꯃꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯅꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ 20 ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ NRCꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2022 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯇꯅ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯇꯧꯅꯕꯁꯤ ꯌꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯔꯤꯑꯦꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ 2024ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯣꯕꯤꯌꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯇꯨ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯅꯣ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯡ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 48 ꯑꯥꯋꯔꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯑꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯔ ꯋꯥꯔ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯍꯪꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯅꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ NRCꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ it's already been 6 months ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 5ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯅꯒꯗꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯅꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯔꯤꯃꯦꯅꯤꯡ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ election is knocking at the door aduna sirisida ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯤꯔꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯉꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯁꯔꯨꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯤꯚꯣꯜꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯁꯤ ꯂꯩꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯑꯃ ꯊꯥ 3 ꯐꯥꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 3 ꯐꯥꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯥꯏꯖꯇꯣ ꯃꯦꯟꯁꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯖꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯝꯗꯤ ꯐꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯗꯤ ꯁꯨꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯨꯝꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃꯁꯨ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ
ado aisu opinion masamtang Michael Nagri am phasana takpi ado aisu ketang et to charam ge akoi somi NRC gi matang se akoi gi han gi chief minister sina masiam serious hoina lokhiba akoi keno madi history amadi akoi manipur khonaina adom sigi keno se lehorani ko na hokhiba April gi tang keno da manga 2022 da haiba tare 2023 gi irang se lakthing gi mamang da state sida akhoi ki influx of migrants se masina achoba akhoi ki demographic ki oiba challenge ma akhoi mayok naktana community mayam sigi marakta akhoi bhab tana daba nungaina daba sauna ba khotna ba laktana macha achoba irang ama labi yai haibagi apprehension se leibadagi haibtare matam du ge akhoi chief minister Sri N Biren Singh sin lu singbiraga akhoi assembly na akhoi warep ama pass tawi resolution ama pass tawi akhoi ki NRC se masi center da recommend tawna na bagi damakta ado masigi matungda amuka 1st March 2024 se da su amuka hanagi warep turi farming tawi aduga amuka su halaga se thai bako the center da gi ngasai honorable chief minister na magi statement da su hapet jawi center da gi pirakhiba reply do matu khoi ki Manipur khaki oina chatnan ba khonhan bagi oiba wafam dudi mention tawdaba mali aduga punba India gi oina akhoi chatnan nabagi adumba phirep hujik phawbagi oina finalize tawbal laitri haibana singwa adumba reply ma lakhi na hai ado sumba wafam singsi initiative se lokhat lamba mioi amo oina hojik census haurani haiba siresada laiba Manipuri miyam gi apprehension se masi state government sina masi kokhan nanaba hai tare ko masi kokhan nanaba ga mari leina ba thabak khara measures khara akoi miyam ga tana tikna dana miyam gi recommendation karino haibana chingba sik tawdana tawbagi pot ama ngarang han khoi gi thasi gi tang tarek ka nipan ga da akoi classic grande da phammaga khanna neina dana tawbi pot puti leigre adugi matungda miyamna matuta akoi tongan ba CSO sing aduga akoi academician sing aduga te akoi senior citizen sing mayam yauna khanna khibaduda tana khiba haina khiba wafam mayam do matugi oiba interactive amuka akoi program ma leikhi honorable home minister ki ko phaminaraga home minister na madugi poching do phajana rit tawra matungda honorable chief minister ga phaminani haidana home secretary yauna home commissioner haigadra si yauna phamina bani honorable minister ge da phamado adui matungda numidang tumakta honorable chief minister phaminani haina sakhibani adugi matungda pau lokchabada akhoi makhoi kano da governor da satlaga amu home minister ga chief minister ga governor satlaga watana haiba pau di tai adugi matung tarakpada kari leibano haiba pau ma huji phawba state government gi aikhoina su phangbang ngamdri hai tare ko adu marak shiresida akhoi movement si akhoi adum haure movement tawgadabani hai ekta akhoi movement si sathaba haurasi hai da movement sathabagi pot amasu leire aduga atopa akhoi CSO akhoi group of CSO samana ko akhoi hujik si akhoi tangai phadana akhoi central government tagi karigomba state government na facilitator oibiraga bridge oibiraga akhoi tripartite akhoi agreement gumba ma phangbang ngamna bagi initiative se tripartite agreement means NRC se masi akhoi chatna hanna bagi aduga census se defer to matam khara defer tawraga census NRC loitri phawa census matam khara defer tawraga thamna bagi wafam aduga state sida illegal migrant sing phajana detect tawgani Indian citizen aseng basing adu phajana khandokani haibasi central government na phajana akhoi guaranteed tawba aduma agreement na Manipur prajada phanganna bagi thabak se state government na masigi facilitator waraga tawpham thui haiba wafam state government ta thami masigi ultimate li se maduge positive result latragati akhoi tawya ba movement makha ta na akhoi tawnana ba haidana aduge chepa phirep lawri another group amana da akhoi su ngarang si ai sabak yauna akhoi gi 14 CSOs ki lusingba sing aduga akhoi gi arambai tengol gi isili naw sing aduga akhoi gi meitei lipun gi haumi gi de te communities ki lusingba mayam su yauna akhoi governor ga owner ga wari sana zaruba lay wari sana buda hujiki wafam sini akhoi gi sabchane state chige miyam da NRC se guaranteed tawtraba
adagi kano se census si matam khara defer tawtraba daga akhoi manipuri miyam sida leriba influx of migrants ki adugumba apprehension se masigi permanent oiba solution amagi wafam central government na akhoi da guaranteed tawtragadi tawdoriba akhoi census se akhoi masi akhoi yaba ngamoi accept tawba ngamoi masigi mak ta akhoi movement chap chana makha chathagani akhoi chathagani haiba phum singwa akhoi chodam haijarami ko na within short days 2 or 3 days ki manungda governor dunga si ra kano koi Delhi chakani aduga matter se koi ada phasana khanarani state government su haiba leire koi mayam su haiba leire koi su ngarang unaram bagi haiba su leire aduga husi husi su mayam gi lanna ba khona bam su leira bani na si mayam si ada center da phasana center gi lusing wasing na governor na khanar matun na nomani ni sigi manungda kai gomba koi kano madi phire pamadi laura aba ya bagi phim leiba sigi leiriba situation sigi marak sida koi gi hanagi chief minister sena manasu magi matabda hogdomba pot oibanina ada center da masi yam kana pursue tawnana ba convince tawnana ba adugi wakhalon da magi lanai oiba capacity da ma minister da haba adugi speculation na sul lei aduga cabinet expansion ga mari leina ba yawga da composition sing duga mari leina ba adugi oiba wakhalon na leiram gadra madugi potum di media da lauthokpa yadabnina oza thai matangi da ko ma se despite no longer being chief minister di oidre adu taraga hojik sidai da akogi political process da hanagi former chief ministers ki role se kam significant wen thambini hauja ke leriba manipur ge political dilemma se da hairagati political space se da hairagati hanagi chief minister and biren ge space se yam significant toiba adum space lei haija adum haijage magi factor se ko adum akoi gi political circle manung da su yamna chauba factor amoina adum magi space lei aduga social circle da su ko magi space yam chauna lei aina adum admaina thamjake okay za hojik tambi khire aduga akoi gi cabinet expansion gi pochim su leire aduga hojik si irang jam kan bandana ngasai gi NRC or akoi gi cabinet expansion akoi gi priority hai tare se poch hojik se koi ani se tungna jat pani se da hojik priority se hojik NRC da yam kan me ponam ko so koi je hojik leire hai tare hojik ban tauri bani akoi gi manipur program yam da koi gi nongmai chara ta da na chari day to day life da su ki matik effect to holi bani hojik se ana akoi gi NRC su yam nam leire aduga zagi di masi che kari mot lai bi zat ka dori bise kya ma hayani na traga khong se kamaina thabiri masi akhoi ge hosiki NRC gi wafam che amna hosiki stage de amna alarming oiba stage ama leire ko that 17 dagi moi house listing tawbasi haugani na haibani ado miyam si am chauna achauba akhoi ge unprecedented oiba movement ama miyam chidagi si matang se sida koi chapchana koi ge miyam gi aspirations karino haibasi koi state government na koi conduct tawdana CSO mayam si state government na invite tawdana mayam dagi opinion si sik tawgrabne ba ko anu madugi opinion karino haibasi koi ge home minister gi kano da chamber da mayam dugi representative sing amuk phaminaraga adugi mayam da amuk interaction tawnaraka na ma loina mayam se phasana tagrabne ba ko ada koi leiriba koi state sigi miyam gi representative haibadi CSO gi representative sing including some academicians prominent academicians sina hairi wafam sing se phasana tara matung da state government ki oiba initiative ama lawgani haba commitment si home minister gi level dagi di koi delegation team haitare home minister unabada yaukhiba delegation team da piramane ba ko da hojik phauba state government tagi karigomba koi gi chapchaba simadi step lawre haba potumadi adugi makha tab da hojik phau udri ko ado akhoina ufam thokpa potsing si hojik phau usalakta basida state government si guts leitrabra natraga center gi leriba losing basing sida phasana nok tawba ngamdrabra natraga makhoi se convince tawba ngamdrabra a lot akhoi speculation se lakh reba ko akhoi dissatisfaction se akhoi lakh ba hau reba ko state government ta ko adu akhoina nakal amorom da sum akhoina some little hope ko akhoi government ta so akhoi lairi makhoi su miyam gi pen da ba nungai ta ba concern se masi yamna chamba heta ilai laina heta kano to we aba dil to we aba shuma oiroi ha ba se masi state government na soidana masigi potsi makhoi da wakhal leigani
haina khoina khali maramaduna madu hojok makki oinadi hojik phawbagi oinadi sapchaba moina kainoma haibase center da leiba lusing ba singdugi unaraga phaminaraga ngangnaraga hainaraga pot singdu phajana miyam gi concern sina sini sumai tawbani haiba singdu hainaraga dugi result lama puthoga mayam da utpa ngamdabagi oirambasu yayebako ana hojik ada satna gaduri basi governor sat kaduri basi hojiki akoina thamgriba aspirations akoi mayam gi lauriba khongiba mayam chi aspirations si leibagi sigi mayam chi puraga governor yauna ada leriba union government ki lusing basing akoi home minister gi thakta adagi registrar general of india gi thakta aduga akoigi census ki kenogi thakta commissioner gi thakta mayam si phaminarakanda madu convince tawbada MLA sing sigi su pressure leina ba yauna na ba adugi wakhalonda satna ba oirambasu yabagi thajabadi leiyaba ko adu ama boere akoina haijari se masi census si hojik census si government of india na census tawba se akoi praja na census tawba yaroi haina census thing si haiba na te ba koi concern si karigeno census si gi mamangda akoi gi lamdam si da leiriba akoi gi keno do akoi gi illegal and the influx of migrants sing se masi hana detect to ho si haiba ne nataba taragadi makha tarakpada tung tarakpada akoi gi manipur khunai si da achoba demographic oiba akoi keno ma imbalance ama leirani aduna maram oraga hanadagi state sida leiriba terminal situation se masi amu hena complicated oiba situation me amu lakpa yai aduga state sigi asengba original population sing se masi ge space man khiba yai ma influx of migrants sing se state se dominate to khiba yai habigi adumba original inhabitants sing sigi apprehension ne ba na khoi di NRC oiro natraga NRC dagi henna akhoi matik chaba akhoi illegal migrants sing se detect toba yaba adugi system mama akoi state sigi miyam na pamni haibane ba asembate aduga state sida leriba akoi tongan ba district sing da aduga porous border oibani na sigi manung sira oiriba situation sing jamna phajana masigi neat and clean akoi asengba original city kano do inhabitants sing do hanang tang detect tawtri phawbadi karigo ba khalgi census khangde ama khangde hayeng tungda record oina lehoba yaba du record sing do pairaga advantage oina sinar pa yaba dumba migrant sing na madu moigi benefit oina advantage oina mokoi tungi documents oina moigi keno oina legitimate document oina moina kona sinar pa yaba that kind of tools that kind of moigi keno sing do adu government of india na madu eval to na bagi khongthang sing di akoi original inhabitants sing sini yaba ngamoi haibagi wafam ne ba sige matang da state government ne central government ne akoi ge miyam ge mihut sing sine sige ahum sige oiba yamna clear oiba understanding ama changye ba understanding do akoi miyam ge mihut chi yaudra su state government ka central government ka phamin abdu da clear tawraga pubira asu dum yare ko akoi gi di akoi hojik pamipse pochi fulfill tawraga dim yare ba ko are karigumba makhoi gi level da clear tawbuda akoi gi khudong cha da ba makhoi da darkar makhoi akoi gi miyam gi mihut sing chi yauna CSO leader sing si yauna unaraga maduda moibu hena fresher na traga convincing tawbu kanoda level to da hena kanaba oigani hai taragadi miyam gi mihut sing si yawan biraga ko community miyam sigi leader sing si chugi concern si chu yawan biraga ko phajana central government se masi state government na ani sigi breeze waraga kari hai tare masi ontang phajana waroi silama niyom chumna ko makha tana mayam se puning nanadana ba pena dabasi leinadana ba si waroi silama purakpa mathok tai madu gi waroi sendo purakpa haibase state government ki duty ne ba ko sige duty si state government na si nongma nini sige manungda masi kamaina ek oina onthorakpa haibado akoi yengkhiba tari ngasi ma hayeng mak chatkani haiba MLA sing chatkani haiba governor chatchiba aregi ex chief minister su magi personal capacity da chatna leriba concern sine na mai su tawruba kholo yam appreciate tawningai wai sigi wafam sidi aduga cabinet ki bari leina ba wafam tumati manju haidre akoi ju bhap na sagal pangang nang na leire adumati hoi yoram ba suya yoram da ba suya ko mana hairam ba du phawgi level tu adu da su khoi appreciate tawningai oi adu state government na sai Michael na takpi ba chumi
original inhabitants sing phajana masak khangtuaga state sida ain kaina sangsalakpa aduma mitop sing kana kana no habse pase phajana khangdok nanabaga mari leinaba thabak singsi masige clear oiba picture ma protri fawbudi pangthokani haina tawriba census se masi miyamgi thamoida akhoi asokpada kari hatare shoga leiba mafam da thum taisan ba morok taisan budo adu main thokada ba khongthang moi banina madu lephan biu haiba kholausi somewhat madu gi effective oiba kari gomba khara leiba gi oiram basu yaina khali date 17 dagi hogada ba akhoi gi kano se portal se masi michael hangba yadri khotri ga hairisi sigi lekhai ama tanadri phogdi si hangdo da pandora box hangdok pa oina ta gi drana hangdok pa yada bo oiram basu yai ko adumai ga oiram basu phayina adu baba adu stefan nendi adum lobjage sumai thamjage okay za jajala aja aroi brown ne lakcherege aroi brown gi seida kano da